wenda reka mbivuge mw'abapentekote nimuvuge ngo ndabasebeje. Pentekote mwebwe nta rukundo mugira, umuntu yanapfa n'inzara mwita ku byanyu mushira mu nda gusa. Ibaze kumva ngo ni mu gipasteri ariko ntibigere bangurira n'ipantaro shasha canke ishati shasha, bakangabira abipantaro bitankwiye n'amashati atankwiye. Abarimu noneho pana abapasteri, abarimu baza basazisha amashati ku buryo yambaye ifura kabiri gahita icika, bakangabira ibintu bitankwiye, bafata nabi. Barambwira ngo kugira nzemererwe gushinga intahe nzagomba kuba muri Pentekote imyaka 5 banyigisha gute hashobora kuba umukristo akagwara kubera kenye akaremba ntihagire n'umuntu amuserukaho. Noneho byanateye no mu matorero menshi, mu rushengero umuntu akagwara kubera ari umukene. Hari kubera ari umukene ntibaje kumureba, ariko ijambo twasongera tubwiye ngo akura abakene mu mukungugu. Ikintu rero nabonye muri aya madini yitwa twe twagiyemo tuzi ngo utaririmo ntuzajya mu ijuru. Ijambo ry'Imana ritubwira guca imanza. Mwa madini mwe mucira imanza abandi, muzajya mu muriro muzanasha nabi. Hari ijambo ry'Imana nasomye rivuga ngo ubwo bwoko bumvugisha iminwa ngo ariko imitima yabwo imbakure. Gute uri mu idini ukabona umuntu ngurira n'umupagani? Bundi njye umuntu anutse n'urugero mbifata nk'ahambwiye ijambo rivuga ngo reba uko asengera. None hari abantu baririmba muri korali ugasanga wabaza umuperezida w'abaturiya n'indi akavuga ngo nta zina ry'iwenze, ariko uje musobanutse niwe wa mbere mubanza kumenyana. Mureke nimba dukorera Imana dukorera Imana, tureke kwita ku bantu. Nimba bakenye tugira ikintu tubafashije uko bameze kose. Niba ari muri korali zamureka kuvuga ngo namwe ngo mugira amajwi meza ngo bari baririmba nabi, nimwe mwabahamagaye ngo baririmbe. Nabonye hari Bobo, nabonye mwaramwakiriye hano atanga intahe. Yego. Ndibuka narabayeho ubuzima Bobo nifuza kumera kuba namera nkawe. Niyo mpamvu nuje gushinga intahe ukabona umuntu agutuse muri commentaire akubwiye ikijambo kibi cyangwa akubwiye iri jambo, za wihanga none se waje rega aburije kugwana intambara y'isi. Turabaramukije mwe mudukurikirana muri mu mihingo itandukanye, tubaha mwiriwe canke mwaramutse. Twizere ko mumeze neza, kuba tameze neza namwe mukomeze kwihangana, Imana iri kumwe namwe. Twongera gushimira kandi n'abadukurikirana tubabwira ati mukomeze kudukurikirana ku bwinshi, mugira amapartage n'amajeme kugira ngo mukoze amapartage abadukurikirana bakomeze kubona ibiganiro vyacu, kandi namwe bwe mwagize amajeme mubone ibiganiro vyacu mu bambere. Tubashimira kandi ku mutima mukomeza kutwereka urukundo, turabitswa mudukunda kandi natwe ubwacu turabakunda cyane, duhari ku bwanyu, turabizi ko nimwe dukorera, nimwe bashefu bacu. Twongera tubasaba kandi namwe bwe mufise intahe zitandukanye, kumbure shobora gufasha abandi, kumbure shobora kugira icisigiye umuntu wari we wese ayumvise. Nkuko musanzwe mubizi amazina yanje ni Ntigirinzigo Pozera. Turi kumwe n'umu invité wacu, gusa amasoni aramwishe. Turakwakiriye cyane. Murakoze kunyakira. Ego. Amazina yanyu ku batabazi mwitwa nde? Nitwa Bati Israeli. Ratavuga ngo no musore cyangwa no mugabo. Ego. Ndumuhungu ahunga ibyaha ategereje umukobwa akumira ibyaha, ariko ndanabukinze. Aho kantu wakadusubiramo gatonya ku batari kabara. Dufashe ukadusubiremo kandi. Umuhungu ahunga ibyaha ategereje umukobwa akumira ibyaha, ariko ndi mu rukundo ndafite fiasi. Okay. Twari tutwaza gutanga ubutumwa bwiza. Yeah. Okay. Israel turakwakiriye cyane. Murakoze kunyakira. Rero kuko natahuye ko iyo umuntu agiye gutereta ashaka umugeni abanze ijambo. Sanga Imana kugirira ijuru n'isi yarabanjije ijambo. Katusoma ijambo ry'Imana zo gukomeza tuganira. Ego. Tugiye gusoma mu gitabo ca mbere ca Samuel ibice biri ku murongo wa 6. Haravuga ngo Uwiteka arica agakiza ashira ikuzimu kandi akurayo. 7 Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashira hejuru. 8
akura abakene mu mukungugu ashira hejuru abatindi abakuye ku cavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma baragwe intebe z'icubahiro kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka kandi nizo yashizeho. Naya magambo ndibuvugeho gato umunota umwe. Atwemeza Uwiteka aricaga kizarakenura byose ubuzima bwose umuntu yaba arimo kunyuramwo yumve ko byose biri mu biganza by'Uwiteka, ntagaruko Satani yarushije Imana imbaraga ahubwo byose ni Imana ibigena. Yoba bivuga neza ngo ukuboko kw'Imana kuvamwe ibyiza n'ibibi byose bije tugomba kubyakira. Rero nabashimiye cyane kuba mwantekerejeho kuba mwaza kuri channel yanyu n'umugisha ukomeye Akamu TV kuba mwanyiyumviriyeho. Hari abantu benshi bagakwiye mutumira ariko mabaje gutumira jewe. Rero ndabashimiye cyane. Iryo ni ryo jambo nasomye nago turi burivugeho bari kugira ngo wenda abantu ndiri basangiza. Ego. Murakoze cyane. Israel kubatazi Israel n'umuntu ki? Israel ni n'umuntu bamenye mu ntaye zigiye zitandukanye kuntu nabaye mu ba Illuminati kuntu hariho navuze ngo ukuntu bashakaga kushingiranya n'umugabo Imana ikabikuraho. Ndanashima cyane kuba i Burundi batarazamura ibendera ry'abatinganyi. Imana izabiturinde. Mu Rwanda ngo bararizamuye. Imana izabiturinde dukomeze dusenga i Burundi ntibize bihagere ngo bazamure ibendera wenda bazabikora leta itabizi ariko leta twizeye neza hamwe n'amasengesho kuko yashize Imana imbere ntago yazabikora nayo. Rero ibyo ngibyo nabivuzemo mu buhamya bwanje. Israel bamumenye mu ntaye zigiye zitandukanye kuntu yabaye mu Illuminati kuntu mbese yakoreye Satani nizo nta abantu bagiye bamenyamwo muri ubwo buryo. Ego. Israel kubatazi ubutinganyi kubatabizi ubutinganyi niki? Kubatazi ubutinganyi cyo bisigura ni kubatabizi ni kuriya umugabo abana n'undi mugabo bagakora nka mariage cyangwa se bakaja kwandikwa muri leta ko bemerewe kubana. Nibyo mbese umuhungu ku muhungu cyangwa umugabo ku mugabo. N'abakobwa ndumva ngo barabana. Israel woshobora kutubwira ubuzima bwawe? Ubuzima bwanje? Ubuzima bwanje ndashobora kubabwiraho wenda ko nagiye nkura simbivuga niyo navukiye n'ibiki byose. Ariho n'ukundi kuntu ngo none se ngo eglise ye abandi ngo none se katarimo gusoma Bibiliya. Ubundi twamamaga kugira tuganire wenda ubuzima umuntu aba yaranyuzemo arigiye n'undi muntu yabyumva agasanga nawe arimo kububamwo cyangwa ari mu bundi ariko akumvamwo imbaraga z'Imana. Wenda mvugeho gato hari aho navuze ngo ibyo by'ubutinganyi kubera ibyo warumbajije. Naho nabonye ikiganza c'Imana bari hari umunsi wa mariage gatwari kubana. None uwo munsi twari kububane nawe nama nimaze iminsi senga Imana nyibwira ati Mana nubona yuko nge nzabana n'umugabo nanjye ndiwe uzanyica mbere yuko ibyo bintu bigera. Wa munsi uzugera Imana itari yanyica nzinduka senga amasengesho yo gutuka Imana ndavuga ati Mana we nta kintu maze barambwiye kuri Imana y'Abanyafrika gusa muri Amerika utazohagera mbese ndatuka Imana pe. Birangije mbona hashize akanya nambaye nyine narize nihoreye byarangiye mvuga ati ni hahandi. None nagiye kubona mbona abantu baje mu rugo barimo kurira. Noneho ndababaza ngo nibiki bibaye bambwira ngo wa mugabo mwari mugiye kuba akora impanuka mu modoka ahita apfiramo. None babimbwiye ntangira kurira bagira ngo ndijijwe nuko yapfuye kumberijwe n'igitangaza Imana ikoze. Bishatse kuvuga ngo ubuzima bwose burimo kunyuramwe cyangwa uko buriho kose Imana ubundi iziza finally Imana ariko ahantu muri karite habaye nk'imigwano abantu barwanye abapolisi baza imigwano yaheze nago babaje kubanguranya. Rero n'Imana nikizikora izibanza ikatureka bigasa nkaho byarangiye hahandi ukareba ukavuga ati aha hantu nta muntu yabibasha. Niho Imana iza yigaragariza, niho Imana izibasha gukora. Hari ijambo ry'Imana nasomye rivuga ngo ibasha gukora ibyo twibwira n'ibyo dutekereza nibyo Imana izibasha gukora. Bundi hari ibintu tuzatubwira Imana ngo ikore ariko yabikora tukabona yuko n'ababyeyi bacu bari kubishobora. Ariko Imana nkaho ico kintu yakoze
nabonye ari ikintu nta muntu wari kugishobora, nabonaga byarangiye. Niho ngira ngo havuye nka jambo ribango no hanyuma ya zero irakora. Imana no hanyuma ya zero handi atakintu ubona atanzira ni Imana izibasha kwigaragariza mbese. Rero ndashimana yuko ibyo nagiye nyuramwo byanyigishije, byatumye mpura na Yesu, byatumye menya Imana kuruta uko nari nyizi. Muri ibyo muri katikari ndavuga ngo ntaho nari nigeze kugukunda nkuko ngukunda ubu. Nanje byanyongeyemwo muri jewe kongera gukunda Imana kuko yanyujije muri byinshi. Ndi muri ibyo wenda ushobora kuvuga ati nese abantu baba muri ibyo kintu biba bitandukanaho n'abandi n'igiki. Cambere ntagiraga muri je n'amahoro. Hari abantu bazi utunze V8 ugatunga etage aribwo wagira amahoro. Ibyo byose kubigira udafite Yesu nta mahoro wagira. Hari akantu mu Burundi canga se abatubanjirije kera bazaga bavuga ngo iyo umuntu aje guhusha itunga ngahusha umugore. Nge nabonye atari ibyo, ariko nge mwe mu biguma nuko ahubwo aje guhusha itunga husha Yesu. Uhushije Yesu uba utandukanye, nukuvuga ubuzima bwawe wawushize mu kindi kintu tutazi. Ariko umuntu yagira umugore mwiza bakabana neza, ariko ntibazagira iki, ntibazaragwe mu bwami bwo mu ijuru, kandi banabanye neza hano ku isi. Ariko ubugingo buhoraho ntibabugire. Ariko umaze kwakira Yesu kuri wowe ukamugira, nukuvuga ngo nkuko ijambo ry'Imana tugira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ubundi buri mu nzira y'ukuri ukaba uri mu nzira y'ubugingo. Rero ndashima Imana yuko nanjye ndimo we Yesu yanyuzeho mbabaye, nkuko nabandi yabanyuzeho bababaye, nanjye yanyuzeho mbabaye. Nari wa muntu kabisa adashoboka. Ubu ngubu wenda sigaye mvuga nkanaseka. Nge wenda abantu banzi ntago najyaga seka, sinasekaga, nta amenyo yose narisizemo za nishimye, nabwira umuntu ngo ndumva nishimye, ako ntago nari nzi guseka. Ariko kuva muye na Yesu ndi wa muntu ashobora kuganira n'abantu agaseka, tugatera blague zisekeje. Uretse ko nkuko nguko mba ndi mu kiganiro mba ndi serious cyane, nta n'umuntu yamenya ko sesa, ariko ndasetsa. Abashuti banjye barabizi. Rero ndashimana ko yankuye muri ibyo, ntago byari byoroshe. Ibaza ahantu hagera igihe bari barampereje telefone nitabaga, bari barambwiye ko nzajya nitabaga ngo karame bantu bakuru. Nitabye aro bamerezaga ibihano, namaraga 2 weeks, namaraga indwi zibiri ndisha ibyatsi, ndishanya n'inka. Ariko umuntu yambona hariya kavuga ati uyu muntu n'umukire yagezeyo. Wenda tugeze hano tukiri hano ngira inama n'abajene turi mu rugero rumwe canke n'abatari abajene. Tuzo tureka kwifuza ibyo abandi bafite, nimba tunasenga canke tudasenga. Nitubona runaka afite telefone nziza canke imodoka nziza, tureke guhita twumva yuko natwe twagakwiye kubigira. Ubundi kintu gituma urubyiruko tuja mu bintu bibi nuko twifuza ibintu by'abantu bafite imyaka 70, twe tugifite 25, tugifite 25, ariko tukifuza iby'abantu bakuze bafite imyaka 70, tukumva natwe twagira izo V8, tukumva twagira ama etage. Kandi abajene haracariho imyaka myinshi imbere idutegereje, twazanabigeraho. Zakunda kuvuga ati ubu ngubu twe turagerageza. Ababyeyi batubyara bagera ku rwego rwacu bagitunzwe iwabo, none ubu twebwe turipangira amazu, tukigurira imyenda, tukigurira amatelefone. Ariko bo nta gico gihe bari bakabigiraho. Bishatse kuvuga ngo nkuko umubyeyi wacu nyakwigendera yavuga ngo dusenga dukora dusenga, byose tukabifatanya, tuzagenda tubona ikiganza c'Imana. Imana nta kibuza kizatugirira neza. Ariko tureke kuza tubona umuntu nimba afite telefone, nimba yambaye umwenda umeze gute, natwe twumve tuwushaka. Abafite inzira yanyuzemo kugira ugereho. Hari umupastor igeze kumbwira ngo none se wowe kubera iki ubayeho uko nguko ukiri mutoya, ati tuzi uko Imana itabara umuntu ari uko agize urugo ikamutaba. Nabwira ati noneho tugurana, uze Imana ikunyuze ahantu yanyujije, nimara ihita iguhereza, ihita ikubeshaho nkuko mbaye. Haravuga ati nabyo nakemera. Buri muntu wese rero afite inzira Imana imunyuzamwo. Muri byavuze ngo mvugutira kandi ucure inkamba zimvemo. Harana Imana itunyuza kugira ngo ibanze dukuremo inkamba. Zahabu kugira ibe zahabu bayinyuza mu muriro. Natwara imiriro tunyuramwo ari uburwayi, ari ibintu bigiye bitandukanye. Yitwa Imana kandi ihesha icubahiro, kandi ga nibwo bumana bwayo. Uko byaba bimeze kose ikomeza yitwa Imana, kandi nta uzigera ayikoma mu nkokora. Ico Imana yagambiriye gukora kuri twebwe n'ubundi izagikora.
urakoze cyane Israel twumvise kintu watubwiye cha mariage iyo umuntu musangiye bien ndinavuze by'ubutinganyi oya musangiye ego mbega byagenze gute kugira uyumvire gukora iyo mariage ryari itegeko ryari itegeko ntago ari nje wari wabishatse ryari itegeko ry'abari bandeze ry'abari bafise mbese nk'uko wowe uri hano noneho hakaba itegeko rikubwira tugomba gukora ibi kandi ukareba nta nahantu wabicikira ntago uri mu gihugu cawe ntago uri he ukareba nawe wabicikira ukavuga ati n'ubundi Imana atari intabaye nuko nyene biraza kugenda uko ariko ndashimbana ko ari umukozi w'umuhanga yarabintabaye biza birangira nimba ryari itegeko uwo muntu amaze gupfa mbega nta wundi basuye kugushingira kandi urakoze cyane bakoze inama y'imiryango bavuga ngo nzashingiranwa na murumuna wiwe noneho kuko nari mbonye igitangaza Imana yakoze bakwera bahise bazaravuga ngo abanyafrika turaroga namurozi noneho ndababwira ati nukuri namurogesheje umugabo yitwa Yesu nzantangara cyane umuntu afite umugabo yitwa Yesu akaza atinya umurozi buriya iyo utinya umurozi usenga waramenye Yesu ugatinya umurozi ni nkuko waba uri kumwe na nyakubahwa perezida w'igihugu muri kumwe mwicaranye ukazubona nyumba kumi Chairman mbese umukuru w'umutumba ukazumubona kandi we wicaranye na perezida ukazubwira umukuru w'umutumba ngo mbabarira sinaje mu nama we uri kumwe umwanya wawuhaye uyoboye igihugu cyose uraje kwisobanura ku mukuru w'umutumba gute rero nawe byo niko nzambigira hari ibintu byate ukaba ufite Yesu usenga hari inyoni zivugira hejuru y'amazu mwijoro inyoni niba bazita ibiki ngo nibihuna umuntu akaza yumva inyoni akazavuga ati mu rugo iwacu hagiye gupfa umuntu ni inyoni muzinde ariko ino yifata yuko nivuga ugomba gupfa uzanapfa kubera ko wamaze gushira igicaniro muri wowe cuko ico kintu ari kibi ariko ni inyoni inahavuge nasinzira nayifata nka kuriya nakumva inuma kubera iki namaze kumenya yuko dufite Yesu uburinzi bwa buri ku buzima bwawe kandi ijambo ryaratubwira ngo abanje ndabazi mbese ngo idufite mu kiganza cyayo uwo murozi cyangwa umupfumu yaza agafundura ikiganza cy'Imana akaza dukuramwo izo mbaraga ze zaba zingana zite niyo mpamvu iyo mvuye mu rugo n'urugero ngiye gufata urugendo kuko nzi uburinzi bw'Imana ndavuga ati Imana undinde mu rugendo ariko sinafata akanya ko gusenga iminota 10-20 ingahe Imana ize kundinda urugero umwana wa perezida avuye mu rugo ntabwo yirirwa abwira se ngo papa ngo mereza abasirikare bamerekeze barabizi atekereje kwinjira mu modoka nabo bafata izindi bakamuherekeza wayi twebwe abana b'umwami uri mu ijuru uyoboye abandi bami bose bo ku isi yavuga ati umwana wanje natambwira muhereza abamurinda ntabo muha tuvuye muhira barabizi niko kazi bashinzwe bagomba kuturinda bagomba kutwitangira imbere bakaza kuturinda tutiriwe tubinabibasaba bishatse kuvuga ngo nimba ufite Yesu muri wowe ijambo ry'ari muri wowe hari ijambo ry'anasubira vuga ngo nimuguma muri jewe amagambo yanje akaguma muri mwebwe musabe ico mushaka cyose ugombe kubimenya yuko ugiye byanga byakunda uburinzi buri kuri wowe nubwo utawasenze ngo umara amasaha n'ibiki uburinzi bugomba kuba ku buzima bwawe Imana iturinda amanywa n'ijoro arukuntu mu Rwanda numvaga bavuga ngo Imana irirwa handi igataha igwana sanga naga ari Imana yo kabyara ibera hose icarimwe byari byanyabingi by'iwabo bya kera ariko naga ari Imana mbese nk'abijya bari barimitse kuba Imana ariko Imana ibera hose icarimwe ku manwa na n'ijoro hose bihari niyo mpamvu usanga abantu kubera kudatahura ijambo ry'Imana nk'ubu kwezi kukarangira kaza umuntu ngo ku kwezi nuko imigisha kwezi Imana izakora ibintu bikomeye ukwezi bizagenda uko Imana ntago yita ku kwezi igihe yo kigeze nubwo haba ryari Imana irakora nubwo haba mu mvura Imana irakora ntago izinyagirwa nubwo haba nijoro niyo mpamvu ijambo ry'Imana asomye rivuga ngo ngahari ukurahara hari umuntu ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga bishatse kuvuga ngo Imana ibyo byamezi ni ibyacu bye ntago izibyitaho iravuga ati gihe cageze ngomba gutabara umwana wanje ntago Imana itagutabarira ntago na kimwe Imana itagutabarira ariko kubera ibintu byaje abantu kudatahura ibintu mu kwa mbere kumva barifashe ngo urambutse ngo uyu mwaka n'uwumugisha imyaka yose ni y'imigisha bamwe bararira abandi bagaseka byo bihe bizahoraho
imyaka yose ubundi Yesu azarinda agaruka tugisengera ibintu. Yesu azarinda agaruka hari abagiye gukora ama mariage. Yesu azagaruka hari ababonye visa bagiye kuja muri Amerika. Ibyo byose tuzarinda tuva mu isi bigihari, ariko Imana izakomeza ari Imana mu gihe cyashizweho. Imana iratabara. Okay. Wotubwira ngene byagenze kugira winjire mu ba Illuminati? Kugira byagenze wenda kubera ko ntari bubivuge byose, sibyo? Kubera ko atari ntayenza kuvuga byose, ariko kuyijamwo wenda nagiye deep ngo mbivuge byose, navuga ko ari bya bindi wenda by'abajene twashobora kwisanga mu kintu ariko tutagiteganyije. Ariko ababye bo bari bafite ndiho nibo bagerageje kuba babishiramo kugira ngo mbijemo, ariko kubera ko nari bubivuge byose ndi buvuge ngo nagiye mu kumva mvuze ngo nagiye muko byahita bisaba ko mvuga ngo ngezemo nakoze ibi, kandi ibyo ni ibintu biza bisaba amasaha menshi. Ibintu biza bisaba amasaha menshi byose wenda ndinahamba mu Burundi bampari ikindi gihe basi uko imizagenda tuzagenda tuganira ko ntahari ico wumvisha wagomba kumbaza ukakimbaza, ariko mvuze ukuntu nagiye navuga ibyo nakozeyo, navuga ibyo nakozemwo, nkavuga bamwe bakavuga ati none yabonyeyo bande, ibintu bitabigenda kuba birebire kurusha. Ahubwo wenda hanu nahera maze kubohoka Imana ikambohora, ubuzima wenda nahuye nabwo, uburyo nabayeho, ibintu bijanye n'ibyo, kubera ko hari abantu bazi yuko wenda umuntu icambere avuyemwo 1 ahita apfa. Hari abandi bantu bazi ko abantu basenga Imana, ariko ntaguciriyemwo Israel. Nibaza ko kuko kumva ngo warinjiye mu Illuminati, nibaza ko uca ku masonga ukagenda uravunagura duto hama kumbure ikindi gihe tukazobandanya ikindi nkavuga nko uko byagenze. Kubijamwo nabivuze ababyeyi nyine duke hama. Okay, ababyeyi bari bafite nashakaga nanje ibintu biri nk'ibyo narebaga mu rugo, ndavuga ati ndabishaka, bavuga ati tuzaguza n'abazungu babiguhe, bampuje nabo barabimpa, bampereje ibyo nashakaga. Ndashakaga numvaga nyine shaka nanje kubaho ubuzima bwiza, numvaga ari bwo shaka. Bigezemwo bampereje imodoka ndayigira, ariko mbanze kubivamwo imodoka irasha. Nabayeho ubuzima ntago najyaga gusenga mu matorero nk'ayanga yagize. Wenda bamwe bashobora kuvuga none se hari muri Amerika ntago hari, nahi Burundi nta nubwo hari mu Rwanda. Noneho igihe kiragera mbamwo muri ibyo byose, ariko igihe caje kugera nyine nza kugira ikinza kubivamo. Impamvu nagerageje kuvuga ukuntu uko abenshi mu bari bukurikire wenda ahangaha nabaza gusanga bamaze kumviriza intahe zanje, sibyo? Abasanga baramaze nko kuzumvirizaho, niyo mpamvu nagerageje kuvuga mu camake. Rero intahe zanje z'ubwo buzima nabayemo kenshi sinza nkunda kubivuga ibice, kubera kuvuza ibice ubuteze umutega abantu nta nubwo ubutanze message ishitse. Niyo mpamvu nanga kugenda mvuga kana kariya na kariya, ariko ico navuze ubwo ubuzima nabayemo, mvuga ko nanabonye ikiganza c'Imana, Imana ikambohora nkaza kubivamo. Ngiye mvuga gace ibintu nabayemo imyaka no ku macano atandukanye nagiye mbivuga, ugasanga amasaha narashira nkagenda mvuga aka na kari byamvuna nta nibyo nabasha, nasanga nibyo nari kuvuga namaze kubisiga. Urakoze. Watubwiye ko abavyeyi ari bo wasavye ko bokwereka ngene uronka ivyo bintu washaka byinshi. Mbega n'abavyeyi b'amaraso canke n'abavyeyi bari je bitewe n'uburyo nakuzemwo, nakuze hari abavyeyi bafite, noneho nkura mbafata ko ari bo abavyeyi banje. Nkura mbafata ko ari bo abavyeyi banje kuko ari bo babashije kugira iki, babashije kundera, sibyo? Kuko ari bo babashije kundera, nkura nyine muri ubwo buzima mwumva nyine ko ari bo abavyeyi. Ariko mu nyuma nza kubona yuko nubwo banjanye muri ibyo ngibyo, mu nyuma ngenda menya byinshi kuri bo. Buro ndashima Imana y'ubwo ubuzima bwose naba mbayeho, ndashima Imana. Ntago umuntu twahora mu yaravuge ngo uyu nguyu ngo nifubyi, ntago twahora umuntu mu nzira avuge ngo uyu nguyu yanyuze muri ibi. Shima Imana yuko hari ahantu ingejeje ikora. Umaze kubivamwo mwarasubiye kubonana? Maze kubivamo ntago twasubiye kubonana, ntago turabonana. Ubundi abavyeyi tubashakira kugira baduhe uburyo, namenye ko ubundi abavyeyi wenda dukurikiye baze kwihangana, abavyeyi n'abayaya b'Imana.
bafasha Imana kuturera abavyeyi badahari umuyaya ayagiye uhita wiyegerera umwana ukamurera natwe abavyeyi bacu badahari canke baturekuye Imana iravuga ati none se kara umwana wanje reka mwiyegereze niyo mpamvu yavuze ngo ndise wipfuvye nkaba n'umugabo w'abapfakazi niyo papa mukuru niwe muvyeyi mukuru abandi babafasha Imana nkuko umuyaya ashobora gufasha umwana akamwoza akaba yamujyana ku ishuri ariko hari umuvyeyi mukuru ashobora kumugenda akamubwira ati amategeko naya gahunda nuko zimeze bishatse kuvuga ngo rero byose ntago nongeye gushaka ngo tubonane nta nubwo nongeye kubashakisha tube twabonana watubwiye ko ivyo byose byabereye muri Amerika bega niyo wavukiye canke no navukiye muri Afrika ne byagenze gute ngo ujeyo hama byongere bibereyo mbe hama no musi tukubona uri ngaha kugira mveyo ego muri Amerika umuntu byagenze gute ujeyo hama uveyo hama no musi tukubona abo ngabo bari banjanye muri ibyo bari baranjanye nyine muri izo nzira none igihe kigeze maze kubivamwo hari abandi bapasteri bangaruye inaha muri Afrika barangaruye nongera kugaruka ina kuko niho numvaga shaka kuko niho numvaga n'ubuzima nanyuzemwo nasangiza abandi ntaye kugira ngo abanyafrika beshi nabo ntibazabigiye ubu ngubu ari muri Afrika yumva kageze muri Amerika ariho nyine ibintu bye bizagenda neza yumva kageze muri Amerika ariho byose bizatungana ariko yaba Amerika ku isi yose yuzuye amarira hari ibibazo by'abanyamerika kandi none ibibazo by'abanyamerika nubigeramo warakuriye mu Burundi bizagucanga ahubwo bizanakumera nabi kurenza uko kurenza ibibazo wari ufite inaha haba Amerika hari ibibazo isi yose n'uwa bibazo uretse Yesu wenyine twakiriye watubwiye yuko umaze kuva mu ba eliminate mbega umaze kuvayo waviriye hehe waviriye yino vyagenze gute utubwira basi mu majambo make uko vyagenze utarinze urinjira indani en detail ngo utubwire vyose ngo nagiye yuko hama bigenda uko hama bikurikirana ukuye kubivamwo abo bapasteri bo muri Amerika nibo batangiye gusengera nyine nari nabivuyemo ariko kubivamo neza nkabivamo natangiye gusenga nari nageze muri Afrika kwera muri Afrika niho nabonye akanya ko gusenga niho nabonaga abo nahura nabo bakasengera niho nabashaga kuba nakegera Imana cyane kugira ngo izo mbaraga zigende zishiramo narindi muri Afrika hama byakurikiye gute byabandanye ibyakurikiyeho ntago byari byoroshe kuko narabayeho ubuzima bwa buzima twakita kari ubuzima bubi bwa buzima bw'ubutayu canga se ubukene nibwo tuzatuvuga kubera ko nageze kuri level mbura n'umwenda wo kwambara mbura ipantaro nkabura n'ibirato ndibuka ico gihe ibirato nakundaga kwambara narambaraga ibirato bantu bagazambwira ati none neza kuza wambara ibirato binini nkababwira ngo nibyo nkunda kubera ko umuntu yabaga yarabingabiye tutanganye ikirenge mbaho ubwo buzima ariko mbaho ubuzima bwo gusenga nabonye hari bobo nabonye mwaramwakiriye hano atanga intahe yego ndibuka narabayeho ubuzima bobo nifuza kuba namera nkawe mbonye yambara pantaro nziza nkabona arambara agashati nkifuza kumera nkawe bobo yararongoye abaririmbyi noneho nanje nja muri bo nanje ubwo yarandongoye nkazanja mu marepetisiyo ariko nakoze repetisiyo amezi ndwi ataranamagurutsa ngo nje kuri podium amezi arindwi akazashira urumva sinagaragaraga ari nabyo mpamvu tuvuga umuntu nimubona aje mu itorero niba ari umuririmbyi niki zamureka kumurebera inyuma mubone ngarakenye ngo ameze gute ngo uyu ntitwanamushira imbere y'abantu ngaririmbe kubera ubuzima bwarimwo mbaho ubwo buzima bumeze nabi ariko abantu bakumva ubuzima nanyuzemwo bakangwanya ntago twanamuha icumbi ntago twanabana bakangwanya murebe neza ibintu nk'ibyo noneho mba mu ntambara idasanzwe ari nayo mpamvu nuzi usaka kuza gushinga intahe zubanza wishakemo imbaraga zizatuma utsinda ibintu bazakuvuga urugero nkanjye aho ngeze nta kintu gishasha bamvuga byaruzuye we n'ubugenda uvuga ngo baramvuga wowe uracara akabebe twe byaruzuye nta bindi bintu babona batuvuga
byaramaze kuzura ariko ugasanga umuntu ngo nje ngo none se ngibi bintu nibiki. Niyo mpamvu n'uje gushinga intahe ukabona umuntu agutuse muri commentaire akubwiye ikijambo kibi cyangwa akubwiye iri jambo za wihanga none se waje rega aburira kugwana intambara y'isi. Icambere harabuza kuvuga ari byo uza kuvuga ubuzima urimo wundi akabikurura kumva ntibibaho. Kandi ibi bantu bose si ngombwa ngo basobanukirwe ibintu bimwe bose babisobanukirwa. Niyo mpamvu nuzuza hano gushinga intahe ibyo wanyuzemwo ubivuge. Noneho numara kubivuga uza arega hariho n'abantu banga gushinga intahe ngo njye mbivuze ngo baseka ngo bahita baseka we njye nkitangara gushina baravangoye ngo kuvuza ibyo bintu ngo nta n'umukobwa azagusuhuza ngo bazagutinya abantu bose urana uzakwegera. Ariko uretse no kunyegera wenda abadukurikiye nabo ushobora gusanga barimo hariho abantu bifuza Israel ko bosangira ariko bitarakunda bitewe n'umwanya wenda wanje sibyo bitewe n'ivuga butumwa. Ariko ubuzima nanyuzemwo naragiye maze kubivamwo naragendaga nacumbikije ahantu ku mupasteri aho ngaho biranga simuvuga izina kubwo impamvu ze nanugari impamvu gusa yarakoze byanze nongera ngaruka ino mu Burundi nja mu Kayanza ahantu bita mu Marambya naho umupasteri aracumbikira Imana imuheze umugisha. Noneho nasaga nkuba mu gipastori muri Pentecote nasaga nkuba mu gipastori ntabwo bigeraga wenda reka mbivuge mwaba Pentecote nimuvuge ngo ndabasebeje. Pentecote mwebwe nta rukundo mugira umuntu yanapfa n'inzara mwita ku byanyu mushira mu nda gusa. Ibaze kumva ngo ni mu gipasteri ariko ntibigere bangura n'ipantaro shasha cyangwa ishati shasha bakangabira abipantaro bitankwiye n'amashati atankwiye. Abarimu noneho pana abapasteri abarimu baza basazisha amashati ku buryo yambaye ifura kabiri gahita icika bakangabira ibintu bitankwiye bafata nabi barambwira ngo kugira nzemererwe gushinga intahe nzagomba kuba muri Pentecote imyaka 5 banyigisha imyaka 5 yose niyo ngomba kuzahaba. Kandi ni naba ngo ntago nemereye kuzashinga intahe muri ndi torero mw'abantu mwe musenga ubundi ko gusenga dukwiye kugiranira urukundo. Ubundi ibintu byaje byo ugasanga ngo umuntu nimusengera hamwe ngo muranganye. Imana ibi by'amadini nta byiza ireba mu mitima yacu. Ndahababarira cokoraga narafungura nabwo nafungura nagiye kuvoma mu mwonga nkazanzamu sindikorera ku mutwe nazamukana ikibido mu ntoki nkaruha. Ese mwebwe murimwo kuja mu ijuru canke muraja mu mwonga? Ariko mvuga abantu ni ijuru ryarindi Imana yatubwiye ngo tuzaryayo nko turushe canke byabaye nko kumanuka mu mwonga ukaza kuzamuka. Barafata nabi ntago mbivuze uburyo bwo kuvuga Pentecote sibyo baratureze mu buryo bwo kuturera no kutwigisha ijambo badufashe neza n'ubu babikomeza uburyo bwo kuturera no kutwigisha ijambo ariko uburyo bwo kugirira urukundo umuntu agowe mbahaye 0%. Gute hashobora kuba umukristo akagwara kubera kenye akaremba ntihagire n'umuntu amuserukaho. Noneho byanateye no mu matorero menshi mu rushengero umuntu akagwara kubera ari umukene hari kubera ari umukene ntibaje kumureba. Ariko ijambo twasongera tubwiye ngo akura abakene mu mukungugu akakuzamura. Rero ubwo buzima ndabubamwo ndababara. Ibaze wowe wavuye mu bintu bibi noneho wegereye n'abasenga aho kugira ngo bakwereke umutima w'urukundo ahubwo nibo bagufashe nabi. Mu gipasteri mvayo umupasteri yaracumbikiye baramubwira ngo anyirukane ngo natanyirukana ngo ntago azongera kuba pasteri kubwo gwa mutima w'impuhwe yari afite. Simvuze muri Pentecote navuze ku idini ariko harimwe n'abafite umutima mwiza. Umupasteri aravuga ati rero wowe va hangaho ugende ariko uraza kurya nijoro batakubona ufungure nijoro uhita ugenda batakubona kuko bambonye bamagarika ku bupasteri bone bakora bakaza byarambabaje aho kugira ngo umuntu negereye abantu ko ari abakozi b'Imana bafashe gusenga menye n'Imana cyane batsindagize ariko banyereka umutima mubi baba ari bo bambere batangira kungwanya ngo buriya mu murebe neza ahubwo ntarabivamwo wayi musenga mugira umwuka w'Imana mukavuga ngo barebe umuntu neza ntarabivamwo
none se ubu Yesu aje yahitira mu mashengero cyangwa yaje mu kabari kureba abanyabyaha? Nimba ntari nakabivamo, wari wo mwanya barose kugira ngo basengere, naje mbohoke mere nkabo, naje mbo mukozi w'Imana nkabo mbohoke. Ariko bo batangiye kungwanya, kandi ngo bagira Imana, bagira umwuka wera, bakagira na Yesu. Ikintu rero nabonye muri aya madini yitwa twe twagiyemo tuzi ngo utaririmo ntuzajya mu ijuru. Ijambo ry'Imana ritubwira guca imanza. Mwa madini mwe mucira imanza abandi, muzajya mu muriro, muzanasha nabi. Hari ijambo ry'Imana nasomye rivuga ngo ubwo bwoko bumvugisha iminwa, ngo ariko imitima yabwo imbakure. Gute uri mu idini ukabona umuntu ngurira n'umupagani? Bundi njye umuntu anutse n'urugero, mbifata nk'aho ambwiye ijambo rivuga ngo reba uko asengera. Ariko bo babonye umuntu niba afite imishatsi ku mutwe, nguriya azasha, uriya n'umupagani. Yasize inzara, nguriya ni mu muriro, ngo nta n'impamvu uriya ni mu muriro. Umuntu yambaye uriya yewe ni dayimoni, n'ukuri shitani arazutse. Kubera iki? Ugize amahirwe uramubonye. Ushobora kuja, nje ntago nambara ishinete. Ushobora kuja mu rusengero wambaye ishinete muri Pentecote bakayigukura. No, wayi mukuri ibintu byabo, mubigisha ijambo ry'Imana, mubabwire n'impamvu ishinete itemewe, hamazabireka bibona. Ariko pano umuntu araje ngo iki ngiki gikure, ngo ibi bikure. Uzi ko nge nangiye kwambara jinisi ubu ngubu, nari nzi ko kuyambara ari icaha. Yewe nukuri nari nzi ko kwambara jinisi ari icaha. Je nangiye kwambara jinisi 2019 mwaho. Nkaje imbere y'abantu, nkaje kuri podium. Yewe numvaga ngo zicange ngipantaro z'amaposhi bomb. Yewe uyambaye naragiye no kwana ndavuga ati nukuri nari yambaye poshi bomb, Imana imbabari. Urumva bo batwigishije Imana y'ingome. Noneho rero maze kubimenya ndavuga ati ubundi bari yako banyambikaga ibipantaro binini kubera ko bitankwiye, nubu nigurira imyenda ngume nambara binini. Impamvu keshi nambara fitting, nambara ipantaro zinyegere n'inkogusha kubera ko nambaye ipantaro nini, uzagenda ubwe bazakuvura. Ariko nzambara kubera iki? Namaze igihe kinini nambara ibinyuramo umuyaga mwinshi ntabiteguye kubera ari byo bangabiye ari binini bishaje. Siko ningeje kwambaza igihubahuba niko bacita. Rero kira kintu ni kigome. Igihubahuba kubatakizi ni giki? Wenda bakuriye mu muji, twe turabaruguru jaga ndo waruguru ntagomba mu gisagara, nta no ngaragara nk'abanyagisagara. Noneho igihubahuba ni ibintu biva ku gitoki. Ni nico bita igihubahuba biva ku gitoki. Noneho byava ku gitoki umuntu agashobora kugikenyeza. Je naragikenyeje. Kira rero uko amasaha agenda yegera imbere kigenda cuma. Burya saa sita ndabona igirigere, ubundi saa sita gihita giciye. Izuba riri saa sita gihita gicika. Ubundi uri umuhanga wabyo, naje kubimenya, nabonaga amasaha yegereje ngagenda ngashaka ikindi. Kekimero naragiye mu rusengero turaramya Imana turayihimbaza. Gicikira kuri podium. Gicikira kuri podium, nambaye ipantaro nini bangabiye, nayigabiye n'umuntu afite ibiro nka 70 birenga. Giracika. None ndavuga ati karabaye muri ruratsa. Mitankora mu mufuka, ndasohoka. Abantu bari rero hari ukuntu Imana izituvugira ikanatuburanira. Bahita bavuga ngo yewe ngo uwo mukozi w'Imana ngiye yafashijwe ahita asohoka. Kumbe ngiye gushaka ikindi. Rero nigira inama yo kuva aho ngaho kuri Pentecote yo mu Marambya, abantu muhasengera n'abantu muhazi, awo kumva ko mbeshe bogira iki, bovuga tarabeshe ntago yahabaye, mbaho ubuzima bubi, ntagira umwenda wo kwambara buba. Ariko ndagenda ndahava ndavuga ati ubundi ngiye kwisubira mu Rwanda. Mu Rwanda nese mbona akazi ko gukora muri restaurant. Munsi wa mbere mena amasaha 3. Nari kuzaza mpembwa ibihumbi bigera ku 10. Undi munsi ndayamena. Bazambwira ati rero amasaha maze kumena bihoranye n'ukwezi kose. Ndavuga ati kubw'ivyo ndaje mbacike, munza mbatoroka. Sinagiye mbivye
ndetse ko nagiye nkoza amakosa yo kumena ayo masahani. Aho hantu rero nakoraga amasahani namenaga naho ntibangaburiraga, najyaga saa 12 za nimugoroba inzara ikandya, nkababwira ati mwaretse ibi biryo abakiriya basigaza nkazajya mbyirira. Baravuga ngo hari umuntu afite ingurube niwe tuzajya tubiha. Urumva bari bandutisha, ingurube niyo yari inkuru kuri jewe. Niyo mpamvu umuntu ubuzima bwose arimo mw'abantu, nimba ufite n'umukozi wize umufata nabi ngaje kurira mu isafuriya mu gikoni, mwe murira ku meza. Rega zamureka kwigira abasirimu barenze, muvuye rugure ejo bundi nibwo mukiruhuka ibirago, nibwo mukiruka kurya ibijumu, none mugeze mu mujyi kubera amafiriti ngo uyu mukozi ngo nagenda kurira hariya ngo ntagwarira hamwe n'abana banje. Ubundi ko mwigira abasirimu, ibi biryo mujya abakozi batetse babanza bagakozaho ururimi bumva ko umunyu wakoze, mukajya amate yabo, none ngo ntimwosangira ku meza. Murigira abasirimu mu buhe buryo? Ko murya ibyo yatamiye wanashaka yabiciramo, none se ari amate no gusangirira ku meza amwe ni ikihe gikomeye? Ese nibumviriza ko umunyu wakoze babanza bakarigataho, none se hajya ahantu abarigase amate ntagumaho agahita yavangisha n'umunyu kugira ukore neza. Hama mukigira abasirimu ngo arire hariya ngo ntiyarira hamwe n'abana banje, bakigira ibiro. Tureke kugira iki, umuntu uko yaba ameze kose tumufate neza. Nge nubwo yaba ari umukozi asuzuguritse ate, dusangiye ubugari tworya ubugari bumwe, isose zikaba arizo zitandukana, tukarira kuri salamanje, tutikicarana tukaba twosangira. Kubera iki? Erega mw'abantu mwe mureke kwijyagagura, ibi bintu dutunga birimuka. Ndafatwa nabi wa muntu ndahava, maze kuhava nza guhura n'undi muntu arambwira ati wowe bundi wagushakira akazi mu Buganda nkakorera nde? Arambwira ngo uzakorera Theo bose babireba, ngo niwe nzajya gukorera. Aho ngaho biravaho, noneho bashakira uburyo ngenda mu Buganda, ndajayo. Ngezeyo ni uwo nagombaga gukorera arandeba, arambwira ngo we ntabwo uri smart, nkoresha abakozi bari smart. Aho ngaho ndahava ndagenda, bambonera kandi kazi ko gukorera umu apotre. Arambaza ngo urazi guteka? Abwira ati ahubwo wagira ngo nibyo nigiye, ntago nzi guteka, nge nazaga sanga mu rugo bihiye nkahita ndya. Arambaza turabiza ati yego, ari ukuntu kubera inzara, ari ukuntu uzatwemera ibintu tutazi. Kavuga ati basi nimba natetse ntago nzishwa n'inzara, nzafungura uko nzabiteka kose nzabirya. Noneho amereza nteke ibirayi, nteke n'umuceri, nteke ni iby'inyanja, amafi, ndamutekere n'amafi. Arambwira ati ndaza kuza nzanya abashitsi sanga babiteguye neza. Ndavuga ati ndabiteka. Amaze kugenda jengo mahongaho, noneho hari umukozi twari duturanye yabaga mu nzu yo hasi, twe twabaga hejuru. Ndamubaza ati none si ibi bintu gaze aza kufasha kuyicana? Ndabwira, arambwira ati rero ndiko ndihuta, ari ibindi ngiye gukora, reka ngende. Ahita agenda, noneho mfata amakoto shira mu isafuriya, ndangije mbanza kwiyumvira, sanga umuceri n'amafi n'amafiriti. Nazaga sanga mu rugo banyaruriye umuceri bagashaho n'amafiriti bakarenzaho n'urufi. Ndavuga ati ibi bintu ro barabitekana nabimenye. Ndangije ibintu byaje gukurikiraho, fata shiramo umuceri mu mavuta, shiramo ibirayi, shiramo n'amafi, mbona amakoto abaye makeya, mtanongeramo n'amazi. Ibirayi aho waributse kubihwata? No, narabigize, narabihase ni harugu bihata, narabiharuye. Nibyo nari naramaze kubona ukuntu babiharura. Hari ugwara no guhata nuko abantu batabizi. Guharura ukuraho tujya dushishwa two hejuru. Noneho kuyataho ukura naho n'ikirayi naco kiravaho. Noneho ndabiteka, ndashiramo n'amazi. Noneho ndagenda ndabahari. Noneho ngarutse sanga amafi yabaye nk'isosi, sanga ibirayi byahiye, sanga n'umuceri byose byavanganye.
ndavuga ati noneho biragenda gute, ndavuga ati buriya binaniye uno munsi ejo nzabishobora. Mitambyarurira mu isoro rimwe n'amagufwa byose birimwo y'amafi ndashiraho ngaho, ariko noneho ndavuga ati ikintu ca mbere banza gukuraho ibyanjye ndabijya, kubera narifite inzara nta byari kunanira. Noneho wa mubosi aratara avuga ati ko hari isoro rimwe byagenze gute, ndabwira ati humura nabishize hamwe. Ana mu bakire hari ukuntu baza bagira amasorori menshi. Niyo maze agiye gupfundura asanga byagiye biterana byose. Noneho nta jambo yambwiye, yafashe telefone ahamagara inshuti ze arambwira ati Kanyombya w'iwacu Rwanda muramuzi, ati yego, timuze murebe niwe yantekeye. None abantu baza bahuriye baje kureba Kanyombya basangana injewe. Arangirira avuga ati nza kubara gatatu wamviriye muri nonze. Muri ba bantu yahamagaye havamo maravuga ati uyu mwana wirukanye afite ibintu by'Imana byinshi, numwirukana ndamujana mu rugo iwanje. Buryo tugenda hari ikimenyetso Imana idushiraho, hariho n'abantu dutegurira. Yabahamagaye azikamagaye abaza kuseka, kumba hamagaye mwabaza kumbera igisubizo kuri jewe. Niyo mpamvu ikibazo cyose waba urimwo ihangana biza bihetse ibisubizo. Ari ukuntu umusigaye muvuga ngo kera ngo ibibazo byazaga bihetse ibisubizo, ngo none biza bihetse biri umuna byabyo. Naga ariko kuri byose ni ibibazo biza bihetse ibisubizo, ariko tugomba kugira iki kubibamwo. Yewe ubuzima buranga aranyirukana, ariko wa muntu anyirukanye ngiye kubiwe naho mageze sanga ndacakomeje. Atangiye kucumbikira umudamu wiwe akazaza nijoro akambyutsa akavuga ngo je simberewe kuryama ku buriri, ntago mberewe kuryama ku gitanda ni matera, nkaja kurara ku makaro muri saro, nkaja kurara ku bugaca. Bugira buca akaza akambyusa ngo genda ubutunganye ibintu, kugira akambwira ati nubeshuka bibwira umugabo nzakwereka. Mbaho muri ubwo buzima ndara hasi. Hari ukuntu n'abantu tumaze gukizwa twigira abasirimu, ntago navuga ubuzima nabayemwo baseka. Uvugize ko waraye ku birago ngo baguseka, uvuze ko waraye hasi ngo baguseka. No, muze mubivuga kuko bizakomeza n'abandi bakibiraraho canke bagifashwe nabi. Ariko usanga bigiza abasirimu bacane, mbese wogira bavukiye muri teremusi. Nta buzima barahura nabo bubi, ntabwo barahura nabwo. Wa muntu usenga wamurokorewe, niba ufite intahe y'Imana yagukoreye, ngwino uzubisangiza n'abandi. Erega buriya buzima twabayemwo hari abandi baba barimo kubibamwo, noneho bafite n'ubwoba bwo kubivuga. Kandi buri muntu wese agira intahe yavuga abantu bagafashwa. Ugira message watanga abantu bagafashwa bakabona ikiganza c'Imana. Ariko iyindi ntambara nagize, natangiye gushinga intahe ntagira n'umwenda wo kwambara natiye, noneho nkaja no mu matorero kuvuga intahe. Arigiye nagenda abantu bantumiye bagakomeza bakazakamaza ngo none ni wowe, ati yego, rero wihangane nta mwanya wawe uhari. Kubera iki? Babonye nta myenda yo kwambara afite. Mwa bantu mwe niba mutumiye umuntu atagira imyenda, mwakwiteranyije nk'ishengero ryose mukayimugurira, hama akabaje imbere asa neza nkuko mubishaka. Ariko ngira iyo ntambara abantu bakandubira akavuga ati ni wowe, bakanka ko mvuga kubera ukuntu babonye ngaragara. Njye uburyo nagaragaraga 2018, wenda ifoto muraza kuyishira wenda abantu bayireba ukareba n'ubu ngubu biratandukanye cyane. Abantu bandeberaga muri iriya shusho y'ubukene, niba ari umukene wimusuzugura, ahubwo muhindure nawe agaragare neza. Mba muri ubwo buzima, wa muntu yandazaga hasi naho nza kuhava nja gucumbikisha ku bandi basore b'abashuti bana, nabo baracumbikira. Israel ntaguciriyemwo gatoya, twumvi watubwiye ko kwa kumupastori wabako baguhaye ibintu bikuroka, bikuroka bitagukwiye. Mbega Israel ntagerageje ntavuga ko ndiko ndabavugera, ubwo bobo nibo baba babiguhaye kubera ko tugerageje kumva iwanyu ngo bazita ngo ni na ba ADP. Tugerageje kuraba imico yabo, ubwabo bavuga ko umuntu ino tuvyita gukonesereza impunzu kwishira kuri indri. Nayo nabaga afite nayo bampa nayambaro
ubwo bobo ntibafata yuko baguhaye impuzu zegereye baba bacumuye bivanye n'imico yabo. Urakoze cyane. Ego. Hoho bukuyemvira gute? Aha, noneho reka nemere ko ari ibyo. Bagahita bampa ibishaje. Kuki batangurira shasha? Agahita bampa ibishaje. Cyangwa se bakumva yuko njye nakambarana n'umuntu afite nk'ibiro 90 nifite 45 bakumva ko uwo muntu dufite mu ndahangana. Bakumva ko ngana nawe nzakambara nk'ibyo yamba. None abana babo kubera iki babaherezaga ibyiza bo kwambara abana babo bakaba bo kwambara ibibakwiye. Erega ibidukwiye ntibivuze ko bitwegereye cyane. Umuntu windi yambara ibimukwiye nubona n'uwambaye bimwegereye none se aba yumva ari byo bimukwiye. Ariko ntago ari cyo babikoreraga. Ahubwo ni gwa mutima w'urukundo batagiraga bumve bofasha nanje se neza. Kandi n'uburyo bari babufise. None se nta nunga ari itorero rigize niryo rikuru. Niyo siyeje nyine nini. Niryo riyoboye ayandi matorero ya Pentecote yo mu Kayanza. Ariko bakora ibyo ngibyo habe no kuvuga ati tuzamugura basi shati shasha. Yandi hano ku rutugu yacitse ariko nta nambaro dushati twasaho. Watubwiye kandi ko wamaze amezi ndwi muri chorale. Yego. Bobo barabizi bobo. Bobo nawe nago kantu wakoze sakasa kukwakira. Ubwo ntibo babasa kukwakira kubera ko hari amategeko yabo. No. Nta mategeko yarahari. Bobo ntabizi. Umuntu ubundi yazaga nk'ibyumweru birakaramuhagurukije. Ibyumweru bibiri bayahitagaza hari tuzazuraje nyuma nubwo utarabimenya. Ariko je n'inyuma sinahagiye. Cyangwa usanga utari bwamenye kuririmba. Huya ibiberege bumwe ntago barebaga kumenya kuririmba. Hoya. Erega kuririmba n'iturimba kuko tubizi. Ariko turimba kuko biturimo. Noneho ntago barebaga ngo umuntu abizi. Hoya. Ahubwo wageraga igihe bakaba baguhaguruza. N'ukwezi kutarashira. Ahubwo nje barareba imyambarire yanyu bakabona nabasebya muri korara turiya mukene mwahagurukije nuwa. Niyo nzira babikoraga ariko ntaga amategeko yarari yo kurepeta ico gi. Rero nabarepetaga imisi ngaye bagahita babajana dore ko ruguru mwese batanabaha nama microphone bamwe bitondera inyuma naga bafite za mic ngo baraza gushiramwe amajwi yabo hari nabahagarara inyuma none n'indirimbo batanayizi bakihagararira yo gusa kugira bagwize umurongo ariko sico bari barabikoreye ahubwo kwari kwa kuntu ndimwe kugaragara yeah canke boba ivyo byose boba babikoreshwa tugerageje kumviriza mu bapastora aho wagiye uraca ubwo ntibo babikoze ga Israel kubera bari basanzwe bamwe baziwe ntahe bakavuga ati uyu muntu kumbure ntarahinduka aracafisemo kakantu muri we intahe yanje nta nubwo nari bwayishinge ngo nje ku ma YouTube n'abantu bari banze uko nguko bisanzwe ariko banzi kera ndi umusitari umutwe wane narasizemo amatetire ndagendanaga n'inkoni noneho abanzi ico gihe babona nyine bakabona ko hari cahindutse ariko bagashaka kumenya impamvu niyo mpamvu nawo mu gipateri bazaga bambona ndi umusitari cyane noneho nyuma subiyeho bashaka kumenya why byagenze gute kugira uhinduke umere nkuko ariko si ibyo babikoreraga erega n'ubu barahari bareba umuntu naturuya n'umukene badashaka no kubimenya none hari abantu baririmba muri korali ugasanga wabaza umuperezida w'abaturiya n'inda akavango nta zina ryiwenze ariko wije musobanutse niwe wa mbere mubanza kumenyana mureke nimba dukorera Imana tureke kwita ku bantu nimba bakenye tugira ikintu tubafashije uko abameze kose niba ari muri korali zamureka kuvuga ngo namwe ngo mugira amajwi meza ngo bari abaririmba nabi nimwe mwabahamagaye ngo baririmbe ntago ari mwe mwabahamagaye bahamagawe n'Imana nawe niba urimba bakaguca intege umurimo wose waba ukora mu rusengero reka kumva yuko baguciye intege ngo uhite biva mu hagarara iyo bivuye mu gahagarara niko gutsindwa uba watsinzwe rero gutsindwa ntago byemewe ubundi ari Imana wayikurikiye sinzi nimba tugiye kugera ku musozo cyangwa nimba tukibandanyije gusumwa umwanya uracaharahari sinzi natwe washaka tubandanirize utubwire ingene wavuye mu ivyo bihe byose ingene byagenze kugira ushobore kuba ugeze ngaha uri kuba uri Israel buno musi tubona okay rero nango nabivuze inzira yari ndende ariko nagiye menya muri ivyo bihe nabayemwo harega ukuntu nari umutesi nari nzi ko abantu bose basenga bigirira umutima mwiza
bo numva n'umuntu ashonje bakamugirira impuhwe numvaga nyine niyo shusho nari narabihaye niko nabyumvaga ariko sanga kumbe no mu rusengero harimo abakora ibibi byose harimo n'abatanga ishano harimo n'abarozi ibibi byose bibaho kumbe naje kumenya yuko abantu bo mu isi abapagani babuze ahantu bihisha baza kwihisha mu nzu y'Imana icyo kintu cyo nakise nkimenyeraho kuko numvaga ko nta kuntu wabura umuntu asenga ukumva umuntu ashonje ureke kumugaburira kandi ufite ibyo wamuha numvaga nta muntu yabura umwenda wo kwambara wowe ufite imyenda yo kwambara myinshi erega tuza tureka nta muntu turabona atwemeje ngo yambara amapantaro 5 icarimwe n'amashati 5 cyangwa amakoti 5 yambara kamwe kamwe ntago yabyambarira rimwe niyo mpamvu ufite imyenda myinshi wagakwiye kugira iki kuyishayaringa ku bandi nabo bakambara nibyo byiza rero mbaho muri ubwo buzima nagiye gucumbikisha ku bandi basore nabo bacumbikiye bacuruzaga amasakoshi barakoze kuba baracumbikiye bacuruzaga amasakoshi noneho je nkabaho ubuzima bwo gusenga nkaja ku musozi Prayer Mountain ya Uganda nkajayo ngasenga maze nkatahaga yari kure kandi nagendaga n'amaguru niyo mpamvu genda n'amaguru naragenze bihagije ubu ngubu ngerageza kugira iki sinongere kugenda nk'umurizi uko nagendaga kera rero abasore bacumbikiye barambwira ati wowe rero uzaze nawe ufata amasakoshi uzutembereza nta kigandega narinzi ibyo biranga babasore batangira kuza barambirwa hari umusore yari afite agatelefone twa dutelefone twitwaga Nokia twagiraga gatoroshi twa kera yaragafise yaragataye yarakabitse noneho sanga aragafise ndakamutera ati mashiremo carte SIM nari nyifite jora kuba noneho watungaga carte SIM ata telefone ufise none se wabanza gutungika noneho ndayishiramo kazanja ku musozi ngasenga igihe kimwe hari ukuntu uwo musore antiza telefone ari muri 2018 arinda telefone yitwaga G1 ya Samsung ngo shiremwo WhatsApp yanje ndayishiramo n'abashiramwe noneho fata telefone nohereza voice noneho ntanga ubuhamya bwanje ndatanga ubuhamya za voice ziragenda zigera ku bantu benshi bagiye batandukanye hariho n'abakomeza bamvugisha ati watwabara tukabushira kuri channel yacu ubuhamya bwanje bwatangiye kuja kuri channel yitwa Umuco Wera ari audio barashize ifoto yanje buragenda bugera ku bantu benshi barabyumva bari hanze bumva ubuhamya bwanje wandi wo ku Muco Wera asaba nige yuko ni nazaza mu Burundi yazafata video kwera ko abantu baravuga ati wo nguwo ntabaho ibyo bintu yavuze ntago byashoboka none bakagira amatsiko kugira ngo bazandebe none ndabaho muri ubwo buzima birangije nagiye ku musozi gusenga babasore bari bagiye inama yo kunyirukana nkava mu rugo rwabo none pana kunyirukana ahubwo bazimuka basige muri iyo nzu bazasigira muri iyo nzu bantize kajya kana bamizirima basengeraho niko babaye bantije basiga n'igitanda cabo ngo bazagaruka kugitora bambwira ngo babintije iminsi 3 bagiye ari kuwa 3 bambwira ngo bazagaruka kubitora ari kuwa 5 ni mugoroba ndavuga ati nanjye simpara njya ku musozi kuri Prayer Mountain ya Uganda ndasenga noneho bigera kuri wa munsi wa 5 nari najanye kaga telefone gatoya narashizamo carte SIM kwera ko maze gutanga ubuhamya nahise nanga nimero yanje ndi ku musozi senga amatushe yari yaratakaye nagenda nakirida umuntu akagira ngo mvuye muri restaurant kujya inyama kumbe nukugira nza kujombamwe nitabo noneho maze ngumahonga mbona nimero impamagaye itangizwa ngira ngo guteranya 32 imaze kumamagara ngiye kwitaba kubera ko bateri yari yarabyimbye narabohesheje agakoba ngiye kwitaba naranateze batara kuntu twayitegesha agapapuro kugira bifateho neza
ngiye kwitaba nkoma bateri ibirazimye telefone imaze kuzima noneho ngerageza kuyasa birangora noneho mbona ndayakisha nanone ngiye kwita birazima nongera ndatega navuga ati ibintu ni biki noneho ndayitega maze kuyitega mbona ya nimero ngirampamagaye ndayitaba arambaza urizira ati yego pole sana narumvisha ubuzima wanyuzemwo Imana igutabare ati rero numva ikintu ushaka cyambere nuko waba umwana wanje ukaba mu bana banje wowe ndabaza ati none surinde uri he arambwira ati nitwa ku mba muri Belgique nitwa amazina ati rero ugiye kuba umwana wanje guhera nona turakoze ati rero umwana agigwa n'amata ngiye kukohereza amata ugendo kubera ubukene narindimwo nasengaga Imana impe ikintu bita igikomando abantu babaye Uganda barakizi igikomando kigura 1,000 ni capati ziba ari zibiri barazikebagura bagasukamo umufa w'ibiharage babyita igikomando narasenga Imana ngime igikomando nkakibura nkirigwa inzara nkakibura burundu noneho ambwira ati rona kohereje amata na telefone ufite nini ngiye kubikwandikira muri telefone nguhe message arabinyandikira ndavuga ati uyu muntu byanga byakunda ko ari hanze nagaza kubura 10,000 ama ubwo n'umutwaro wa Uganda niko bawita ni 10,000 bya Uganda ndavuga ati uyu nguyu byanga byakunda araza kuma 10 basi nama make araza kuma 5,000 nkumva niyo mafaranga menshi ngenda kuri bank njanye bya bintu yanyandikiye muri message isanzwe ngeze kuri bank ndabibaha baheza n'ibyangombwa bakora photocopy yabyo noneho arajya kuri machine mbona arangije mbona kuye impapuro arambwira ngo sinya ntabwo nabaga nitayeho gusoma nkasinya nkamuhereza noneho mbona atangiye kubara amafaranga atangiye kuyabara mbona arafashe ashize mu envelope arayampereje ndamubwira ati ngiye ukundeba hano ndi umukozi w'Imana ati yego kandi sinza niba areba neza amafaranga umpaye ntago arayanje subiramo urebe neza ntago arayanje arahita ahindukiza machine aranyereka ati reba bakoherereje amayero 300 ay noneho ni miliyoni ya maganda irenga amayero 300 ari amafaranga menshi ndavuga ati ibintu ni biki noneho maze gusohokamwo babahungu bahita bamamagara kuri kaga telefone barambaza nguri muhira tuze gutora gitanda cacu na kaga sare ko gusengeraho tuje kubitwara nawugira ati none ni mu bitwara nzabaho gute ngo uzamenye ukuba none ndifite amafaranga kwari kugira mbajijisha nitubitwara uzabaho ni mu bitwara nzabaho gute ngo uzazurara hasi ngo we birakureba cyangwa uzashaka ibikarito ndavuga ati sawa mitangenda mvundisha aya mafaranga icambere nagengura matera numvaga ko matera nini ari 1m40 niyo nabanje kugura ngura 1m40 ndayijana mu rugo nyigejeje mu rugo babasore hatarashira n'isaha baba barahageze tuje gutwara ibyacu ariko basanga matera nini iyi matera ni yanda ndababwira ati ni yanje ndababwira ati none bahita bambwira ati nibiyo matora tugure kiriya gitanda ndababwira ati ubu ngubu aho ngeze igitanda canyu ntago dukwiranye iki gitanda cyacu naco nagura mugende mu bijana ndangije ngumaho maze kugumaho ngaho noneho shashaka umusore nawe yarabaye ubuzima bwe ndabwira ati ngwino twibanira nari naguze utuntu two gutekeramwo nguri ibiryo iki kubera ko mvuye mu bihe byashize kera ndibuka ico gihe kuri ayo mayero 300 niho nongeye gutangirira kuba narya mayonnaise ubu ngubu nago nyikunda ndanayirya gake uriya nubona umuntu ayikunda kwirya cyane abakiyiharaye nagaruka ari yitumira ibiryo biryoha ahubwo nibwo utangiye kumva ibiryo biryoshe rero urabiharaye akwagereye wumva utayirya wumva warya ibyo ngibyo bisanzwe niho nongereye kuyirira ariko wenda ari hano nanyuze nyuma yaho nari nize hari ijambo ry'Imana nigeze gusoma ndi ku musozi rivuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ngo si bibi ni byiza none ico gihe nubwo nari ndi muri bwa buzima bubi nagira gukwizera nk'uko ibisazi nk'uko tuzatuvuga je narabonaga 2,000 nkaja muri supermarket
mbonye ibihumbi 2 nkaja muri supermarket navuga ati nubwo mbonye 2 nge nago nzajya kunywera fata kuri kiosk, nago nzanywera fata ku muhanda. 2 byanje nzagenda muri supermarket naguze agafata, nakundaga agafata akanuza kitwaga Pepsi, nkafata Pepsi none agasha nakoraga nahita agafata nakakagare basunika nkashiraho yafata yanje naguze nkashiraho Pepsi kuri kakagare basunika, nkazunguruka supermarket yose yabaga ari supermarket nini abantu wenda bagiye Uganda barayizi yahoraga aho bitaga ngo hegeraye no kwisaha ya Queen, nkazenguruka supermarket yose fiseho Pepsi abantu bakagira ngo ibintu ndiko ndarondera nabibuze, ahubwo ndimwo kwitoza gusunika kare akagare kugira ngo ninzaba umukire katazananira gusuguma bakaseka kugira ngo Imana ningirira neza nzabe nzi naho ibintu byiza biri. Uzi gutunga amafaranga hari ibintu bibabaje, gutunga amafaranga ukayagira ariko ukakomeza ugenda ukazutuma umukozi ngo genda baze ko nta nyanya ngo nguze kuzinduka ngo inyanya zamenetse zitarahera, ibyo bita ngo ni ibiponda. Ufite amafaranga ukazuge inyanya zamenetse, hari ukuntu bazabihumuriza ngo yewe ngo zigira isosi nyinshi, yava hehe kiba yaramenetse hajya gufumuka kwayo ya sosi ivamo, ahubwo usanga ari ibintu bisharira. Gatunga amafaranga ariko neza ibintu byitwa ikinono bikakuboha ngo inyama ziryoha zirimo ibinono, sha uzashiremo inyama wumve ko bitaryoha, ngo ikinono ngo nico kiziryosha ngo nta kindi n'inyama byaryoha, ahubwo kubera ko ya mibare myinshi wagize wamaze kugira igicaniro k'ikinono nico kiryoshe kubera ko wakuza ari cubona. Rero nashakaga nimenyereza ibyiza kubirigije jambo ryavugaga ngo ibyo Imana ngira kutugira si bibi ni byiza, navuga ati byanga byakunda nanjye Imana izantabara. Ico gihe mura n'ikibazo abapasiteri noneho baca intege, abapasiteri bambwira ati ko nta myenda ugira wazaritse kuvuga ubutumwa wazagira imyenda ukabona kuvuga ubutumwa, ngo kwijambo riba muri Yesaya 50 ku murongo wa 7 rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Nico gituma ntamwa ngo ndakomera amaso yanjye akamera nk'urutare, maze kuryumva ngaruramwe imbaraga ndavuga ati byanga byakunda Imana izantabara. Rero wa musore nazanye tubane nawe, ba basore baza bamugira inama tuzafata utuntu twiwe twose twibugene. Nagiye mu caro aho bitaga Hoima mu Bugande kuvuga ubutumwa, noneho mbaho ubwo buzima ngarutse sanga ibintu byose yabitwara, ndavuga ati none se nzabarondera nongere mbaka icumbi, ndabarondera bongera baracumbikira ariko noneho barashinyagura ati wari waratwiyemeyeho wabonye ibintu none kugarutse bimeze bite. Ndavuga ati ariko Imana yantabaye kiriya gihe n'ubiracahaye nanone izantabara, ntago yigeze ivaho. Wa muntu we hari ibibazo tunyuramwo ntitugende ngo tubisengere cyane, hari ibibazo ubinyuzemwo wunkurikiye utagenda ngo ubisengere cyane, ahubwo ubihereza ubuhamya ubishingira intahe ukabibwira iby'Imana yagukoreye birenze ibyo urimo kunyuramwe iki gihe utiriwe unabisengera bikavuga ati twari tuzi ko ari twebwe turenze none nuko nguko bigenze bikaza bivaho utanabisengeye. Rero nababwira ati iriya Mana n'ubiracariho. Noneho mbaho ngaho igihe hagara igihe nanone umuntu umubyeyi nanone nagije kugira muri amafaranga naje kugura wa undi telefone ya G1 yarafise nza kuyimugurira, maze kuyimugurira aravuga ngo ikintu gihari nimba wowe ugize nimba unguriye telefone maze kuyimugurira, ndamubwira ati rero nzajya nkwishura, nagombaga kumusigaraniramwo ideni ry'amafaranga make. Noneho arangije ahita amereza iyo telefone, noneho nza kubona indi namba yo muri Amerika irandondeye, imaze kundondera arambaza turi Israel ati yego, ndamwibwira arambwira ati rero Paul namvisha ubuzima wanyuzemwo nago bworoshe ariko mpore. Arangije anyorereza amafaranga wa muntu, arambaza ati nibihe bintu waba ukeneye, ndabimubwira. Mbimubwiye anyorereza amafaranga atari make, ayo mafaranga nongera ngiramwe ibindi bintu, nongera ngira ibintu byo kugura, ngira ibintu byo mu rugo ndabigira. None ico gihe habagasha mbaho ubwo buzima ndimwo kububamwo, ntangira ro kugira kuba ntabura ico nambara, ntangira kuba ntabura ikintu cyo fungura.
ubuzima bugenda buza gake gake, bugenda buza gake gake. Noneho handi bari barangaga kuntumira mu matorero, batangira gukuntumira, nkagenda nkavuga ubutumwa, nkagenda nkavuga intahe, nkagenda nkigisha. Imana itangira kugenda nyine impagurutsa inkoresha muri ubwo buryo. Ariko ba bantu dutangira guhura, hari ikintu Imana yahinduye, dutangira guhura. Noneho ndi mu yindi shusho natangiye kwambara. Noneho muri uko kwambara kwanje abantu bagenda batangira kuvuga ati none se byagenze gute ko tureba yatangiye kugaragara neza, ko tureba hari ibintu byatangiye guhinduka ku buzima bwiwe, ko tureba hari ikintu Imana yahinduye. Noneho kuva ico gihe kuva kuri uwo muntu yanyoreje amafaranga atari make kandi anyoreza mu madolari, ico gihe naje kubona ahantu ngenda gupanga inzu, ico gihe nza kubona imyenda yo kwambara. Kuva ico gihe nibwo Imana yampagurukije. None ndavuga ati rero ngiye kuzasubira hari ahantu basuzuguye, kugira ngo abasuzuguye bose bambone, niba ngombwa tunasangira. Abasuzuguye nkagenda nkamuhereza nk'akantu kugira abone ko Imana igira neza. Noneho rero sasa aho ngaho naho ndagenda ngarukana hahandi abapasiteri nanone bafataga nabi, naho ngarukayo babantu basuzuguraga nkaba namugurira afata nk'ibihumbi 10, batangira kuvuga ati ahubwo uzi n'ikindi cabaye. Yasubiye sasa muri bya bintu, yabisubiyemo rero, ahubwo ubu yabisubiyemo neza. Reba ukuntu asa, watubwira gute mu myaka hadashize n'imyaka ingahe ko yagaruka asa kuriya, yambara kuriya, bimeze kuriya. Umva mbabwira, Imana guhindura ubuzima bw'umuntu ni nk'uko nguko tuzimye itara canke tukajyatsa. Ntago Imana izayita ngo izabanza imaze uyu muntu iyi myaka yose, ubundi kugira ngo muvuge ati kubera iki bibangutse Imana ihise imutabara. Uwagushira ahantu ukazumara umwaka wose utagira umwenda wo kwambara. Hari umusore nge twabanye yarakoze, twakoreshaga brosade tukambara n'umwenda umwe, tukaza umwe agiye mu materaniro undi ntagenda. Noneho ngarutse ngaragara ko nahinduranye imyenda, baravuga ati ahubwo rero ubu noneho yasubiyeyo neza, noneho yasubiyemwe niko byagenze. Noneho nje ndavuga ati aho kugira ngo bazaseke ko bavuze ko nasubiyeyo, nzamura Imana incubahiro. Ndavuga ati Imana hari ikintu yakoze kibatangaje kandi kirenze ubwenge bwabo. Nge mbaho ubwo buzima, mbanza kuza mba hani Bujumbura ndahava. Ndavuga ati rero sasa ahubwo ngiye kuba handi basuzuguriye. Nge ntago mba hano mu gisagara, ntago ari ukubera uburyo bwaho ntabubona, nta buryo bwo kuba hano mu gisagara nabura. Ariko ndavuga ati ngiye kuzaba ruguru hahandi basuzuguriye. Noneho bambone, babone ko ari ikintu Imana yahinduye. Imana yahinduye ku buzima bwanje. Israel abaho ubwo buzima, ndabaho ngaho, mbaho muri izo ntambara. Bavuga ati yarabisubiyemo, ariko nkakomeza nisengera, nkaba umuvuga butumwa. None ibyo byose mbikora, ariko ba bantu nanone n'ubu kugeza n'iyisa uretse kuvuga ngo bahise babivamo. Ariko babivugaga kugira ngo basebye, kugira ngo mbese nze gusebeka abantu, baze kugira iki, baze kunyanga, bavuga ati n'ubundi ntago ari mu nzira nziza. Kanibariza abantu basenga, ese abantu bakora Satani tubirukane cyangwa tubiyegereze bahinduke bamere nkatwa? Ese nimba ari abapfumu, nimba ari abarozi, nimba ari abaki, tuza twumva ko tutabegera cyangwa twabasengera nabo bagahinduka? Rero ikindi naco kigira kabiri, nimba Satani yabasha guhereza umuntu ubukire, akaba umukire, akaba yarya, akaba yakambara, akaba yaba ahantu heza, kubera iki Imana mwayigize ko ari feke? Umuntu aje Imana imukoresha ibitangaza nuwo kwa Satani. Umuntu yubatse etage yavuye kwa Satani. Umuntu afise imodoka nziza byavuye kwa Satani. Byose mwafashe, ariko ntago nza mbatindaho. Umuntu ahereza imbaraga uwabona azifite. Nimba ubona ko Satani ari wagira ubukire, bimushira ibyo byiza byose wumve ko ariyo biva. Ariko uko Satani atanga ubukire n'Imana yabutanga. Kandi ikindi naco, Satani ubundi nta bukire atanga ibisa n'ubukire. Mbese Satani akora fotokopi ku by'Imana, none ukazajyana ya fotokopi wumva ari woji kandi atari byo. Noneho rero bavuga ati none se yagira gute, yamera kuriya gute, byanyuze mu yihe nzira?
Imana iratungisha nk'ijambo twasomye ngo Uwiteka aricaga iyo jambo twasomye yavuze ngo ikura abakene mu mukungugu ikabazamura ikabicazanya n'ibikomangoma ariko ibakurayo ibanza kubakura kugira ngo ibicazanye n'ibikomangoma bishatse kuvuga iki nta hantu kure Imana itabasha gukura umuntu nta nakuri itamugeza waba uri umukene waraciweho iteka Imana ikakuzamura waba ugira iki abantu bakazatangara bakazavuga ati none se ibintu byagenze gute kugira ngo ugere hano ariko ubirebye aho ngeze naratewe amabuye menshi naravuzwe ibintu bibaho n'ibitabaho bakreye ibinyoma urumva kugira ngo wenda nzacika intege imve ku macano sinzongere no kuvuga intahe none ubu byuzuye mvuga nkomeje ntabwo mvuga ngo iki nivuga abantu bazaseka ahubwo bikomeza abandi naranzwe ndatukwa ndabesherwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko ikigeragezo nabonye gikomeye nubwo abantu banuka nubwo abantu bamvuga ibintu bimeze gute ikintu nabonye gikomeye cyatuma n'umuntu akora ibintu bibi ikintu bita inzara jewe uzi ko sigaye mara umwaka ntarakaye umwaka ukazushira ntarakaye umuntu aramvuga ibintu bibi nakibuka ko nja kurya bigahita bishira mbabazwa none se ko ndi burye ubundi ibyo bintu byambabaza gute kandi ndi bufungure niyo mpamvu umuntu amvuze ibintu bibi tugahura uretse ko naba bituvuga ibi byose ntitubimenya kubera ko ntago bidushikira nimba yamvuze kare akambwira umuntu akambwira ati runaka yakuvuze na duhuye ntago mubaza ngo wamvuze iki duhuriye nk'ahantu hari amata ambwira ati waguha ikirahuri c'amata urarya igitumbura yewe ukabirya kubera mvuga ati biriya bintu yabimvuze kubera shonje rega umuntu haze none se wabona umwanya wo guhaga n'uwo kuja kuvuga none se uhaze waje kuvuga umuntu nabi gute mwaba mufike ariko hari ijambo nasomye muri ibi byari ejo bundi none riza ari intangaza iryo jambo rivuga ku bakene none riza ari intangaza kuritangarira suko ntari bwarubyumve ahubwo numvishe naryumvishemwo ukundi kundi nkuko ntari isanzwe ndarize iryo jambo riba mu migani ibice 18 ku murongo wa 13 riravuga ngo umukene avuga yihonga kwihonga murabyumva oya umukene avuga yihonga ariko umukire asubizanya umwaga kwihonga urumva nukuvuga kubera ko umukene kuvuga wihonga ni nko kuvuga wizanira canke kuvuga neza hari ikintu ushaka kuri uriya muntu kwaza kuguha ngo ariko umukire we asubizanya umwaga urumva gusubizanya umwaga umukire uzumve ushobora kuzamubaza ibintu 100 agasubiza ijambo rimwe cyangwa ukamwandikira message z'ibintu byinshi kabana yanditse ngo okay Imana turinde ubukene urumva umukene avuga yihonga kubera ko afite ibintu aza gushaka yanavuga ati runaka uramuzi ibintu byuzi kona meze ariko umukire asubizanya nta kintu yitaye Imana izagirike izaturinde ubukene hari rindi jambo nasomye nanone rivuga ku ntuza rivuga ku bukene wenda beshi bazabareka kuyavuga ngo abantu bagira none se ngo ubukene tuza tubuvuga kuko nibwo butuma akenshi twisanga twagiye no mu bintu bidakwiye nimba umuntu ashobora kuba yakrekina kakikubeshera ntago ari kubera gize nukubera ubukene ringiri najyo ryo mu migani 19 ku murongo wa 4 ravuga ngo ubutunzi bugwiza inshuti ariko umukene we atandukana na mugenzi we abagenzi bacu baratwanze kubera dukenye niyo mpamvu ubuzima bwose wenda ngira ngo hari ibindi uri bumbaze tugera ku musozo niyo mpamvu ubuzima bwose urimo ubu nkurikiye nge nanyuze muri ibyo bihe narakenye we naho ukenye nagukenyeje huba nta nubwo wambaye imyenda bakuguriye bakugabiye iyo abantu bakuru bakuruta ushobora kubona yambaye basereka mbyemere ariko Imana yankoreye jewe nawe yagukorera Imana yantabaye nawe yagutabara Imana yagize ikintu ikora gikomeye ku buzima bwanje nawe yagikora
hari ijambo ry'Imana nasomye rivuga ngo Yesu Kristo uko yahozeho kera n'uyu munsi niko ari. Imana yahagurukije abantu bakomeye. Erega tuze tureka kumva ko dukomeye. Ikindi niba uri umukozi w'Imana, nimba uri umuvugabutumwa, uko waba umeze kose, aho waba ugeze, ibuka ko hari abandi bakiri inyuma babayeho bwa buzima wari ubayemo. Je naraja kuri airport ngiye guhanurira indege nkareba Ethiopia nigurutse, turamenya witegura uri mu gutangura kunjyana. Rwanda yigahaguruka nkavuga tuza uri mu gutangira kunjana Kigali n'indege sinzaza na bisi. Kandi meze nabi. Icambere senga Imana Satani ntakwambura ikintu bita kwizera. Kwizera bigiye ubusigaye aho ngaho. Kwizera nabigereranyije n'ukuboko. Ukuboko kwagenda kukaja muri stoke y'Imana kukwikurirayo. Kukagira ikintu kuvanyemwo. Wa muntu udukurikiye nimba usenga uko waba umeze kose. Ukwizera ni Satani ntakakukunyage. Uzi kugumisha muri wowe uyizere ko ibintu byose bishoboka. Nge aho ngeze revo ngezeho ibintu bidashoboka ntabyo nzi. N'umuntu anzaniye amakuru ibintu bidashoboka ambwira ati byo n'ubwa mbere mbyumvisha. Ngenzi ibintu bishoboka gusa. Ibidashoboka ntabyo nzi. Biriya abantu bashobora kuja imbere y'itoro bakababwira ngo Imana ngo hari ikintu cayinaniye ngo kwihimbaza ngo Imana ntabyikora. Barabaroze. Yavuze ngo ndi Imana ishobora byose. Aho ntiyivuze ntiyihimbaje. Yavuze ati ndi Imana ishobora byose. Bibiliya tubwira ngo Imana kishobora iki? Ishobora byose. Hari ijambo nasomye ngo kubwa abantu birashoboka ntibishoboka, ariko kubw'Imana byose birashoboka. Imana nta kintu na kimwe itashobora. Byose Imana irabishoboye, byose Imana yabasha kubikora mu mwanya muto. Hari indirimbo muri iyi minsi yafashije ivuga ngo niyo ireba mu nda y'ingumba. Imana ikareba mu nda y'ingumba ariyo. None ikarebamwo mu ishanga rikomeye, ikarebamwo urubyaro rwinshi kandi twe tuzi ko ari ingumba. Imana. Ngubu Imana nabuze uko nyita. Ariko ikintu nyikundira ni kimwe. Nuko Imana ari kwiyemeza mirimo yatsindiye isoko ryo kuburanira abarokore. Niyo yaritsindiye gusa. Naravuze ngo ni Imana yivanga mu rufaya rw'amasasu igatabarukana igitego biti cubahiro. Naravuze ngo ni Imana ibangukira gutabara yabona biri butinde ikagendera ku yoba ry'umuyaga. Ibintu biguruka byose bigira amababa. Israel dusa n'abasozera twashaka utubwire ikintu ibyo bintu byose byakwigishije ni igiki kintu wabikuyemwo, ni igiki wohanurira abandi. Kuko urumva ko nawe ibyo bintu byose byagutanguriye wabigiyemwo mu kwifuza ibintu byinshi, mu kwifuza ibintu ubona ko bikurenze nawe ubwawe. Ego icambere byanyigishije nkuko nabivuze, ibyo byose nanyuzemo. Icambere canyigishije nabonye imbaraga z'Imana kuruta uko nahora ndazizi. Nabonye imbaraga z'Imana kumbese Yobu yigeze yarakara avuga ati Mana tuzahure pe nzagira ibibazo nkubajije bitewe n'ubuzima yararimo. Arangije Imana ibaza Yobu ibibazo birenga kuri 60. Yobu abura na kimwe avuga, ariko aravuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo nari narakumvisha none ndakubonye. Nanje nabonye Imana ku rundi rugezo. None ikindi cya kabiri nakuyemwo kwizera abantu. Nabonye nakizera umuntu nkuko na Bibiliya itubwira ngo ntukizere umwana w'umuntu. Kubizera no kubanga biratandukanye. Bitewe n'ubuzima tuba turimo, hari umuntu akamukorera ikosa akamuhemukira. Gahita avuga ngo yewe ngo ubu ningiye gusa n'Imana, ngo nta muntu nzongera na umwe numve yuko twanahuza. Ngo ubu ningiye gusa n'Imana. Ariko umuntu naguhemukira ntuzumve yuko birangiye. Urugero uzareba imodoka. Imodoka twese turayizi. Uzareba imodoka yigonze umuntu. Hahita haza ambulance ikamujana. Kubera ko atavuga ngo izi modoka ni ingome ngo turamujana ku ikinga. Ariko bamujana n'iki? Bamujana no ku yindi modoka nanone akaba ari yimujana.
bishatse kuvuga iki? Uzahura n'abantu bakubabaza, uzahura n'abantu bakurwanya, uzahura n'abakuvuga nabi, ariko hariho n'abazakuvuga neza batakuzi. Dore ko inkange n'urugero, abantu bamvuga nabi ntibanzi, ntituranicarana, ntibazi mu rugahomba nta n'iki, ariko bagakreka ikintu bakagishiraho, byatumye ntagira icizere ku muntu uko yaba ameze. Ikindi ca gatatu nizemo, nabonye nakwiye kwifuza ibintu by'abantu batunze. Nge ndamara imisi ndamaze umwaka nifuje ikintu, pana ko mbifite byose, nifuje inzu, nifuje imodoka, nifuje ibyo bintu byose, pana ko mbifite, no. Ahubwo naricaye ndatekereza, ndeba umushumba aragira inka, aramenya ko inka zinyotewe akaziha amazi, akamenya ko inka zishonje akaziha ubwatsi zikarya. Noneho ndibaza, papa wo mu ijuru azayoga ko Israel akeneye kurya, azayoga ko Israel akeneye kwambara, azayoga ko Israel akeneye gutaha ahantu heza, azayoga ko Israel yakora mariage nziza ku buryo nzajya niruka kuva ku wa mbere ngo bamvugeho. Ubundi bavugaho ibiki mutazi? Niba ukenya urabizi, ahubwo ikitwica nuko abantu, umuntu yirabura umubwiye ati urirabura ararakara, kandi arirabura. None se wabaye inzobe bakareka kuvuga ko wirabura? Uvuze umuntu ngo ni mugufi ararakara ngo wamututse, kandi nawe yakireba arabizi ko ari mugufi. Icica abantu bashaka tubavugeho ibintu bitari byo. Rero byanyigishije kureka kwifuza ibintu by'umuntu. Je mbijyamwe wenda kugira ngo tuza gusoza, nabigiremwe rimwe umusore w'umunyamerika yitwa Gucci. Gucci kondisiyo yarariho yari yo kurya ibiro 2 by'ibinini, ntago arya umuceri, ntarya inkoko, ntarya ibiryo na bimwe, ahubwo hari ibinini bamuzanira ibiro 2 akanywa n'amazi. Umukire cyane, agira amamodoka, agira ibiki ibintu byinshi. We yabigiyemo ashaka ko izina ugiwe ryamamara. Niyo mpamvu ikintu canditseho Gucci mu minsi ishize cyabaga kizimbye, kandi n'ubu ntago gihendutse. Yashaka ko izina ryiwe ryamamara, ariko bamureba bakavuga ati ni umukire cyane. Ibintu byose nubona umuntu afite imodoka nziza sigitangaza. Mwabarokore, ijambo ry'Imana naratubwira ngo ni mubanze kubanza, twese turabyumva, ni mubanze mwitwararike iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibisigaye tuzabyongererwa. None ubu turashaka inyongera, ibibanza tutabikoze. Nibyo byateye amatorero, ntabwo atubwira ngo tubanze dukiranuke. Ubu ngubu ubutumwa hano hanze buhari ntabwo ari ubutujyana mu ijuru, ni ubutujyana Amerika, ni ubutujyana Australia. Ijuru barariretse, mbese babona yuko bitazagira. Nibwo butumwa turimo kwakira. Abantu nabo bababwira ngo ugiye Amerika ahita atera kubona visa sigitangaza. Inda irashaka visa igiye gusambana muri Amerika ikagaruka, ariko twebwe dusenga byose bikaza. Rero wenda ntakomeye kirimwo, mureke twikonegite ku Mana yacu. Wenda ikindi gihe dushobora kuzahura wenda, ariko twikonegite ku Mana yacu, tumenye aho dushakira Imana, kubera ko twebwe tubaha iyo Imana yaguhamagaye, uburi hagati y'ibibazo, ukaba hagati y'ibyaha, ukaba hagati ya Satani, ukaba hagati n'Imana. Imana rero ntiba hirya y'ibyaha, iba hirya y'ibibazo, niho Imana iba. Rero twebwe ntago turimo guhungira ku ruhande rw'Imana, turimo guhungira ku ruhande rw'ibyaha, nkuko byabaye kuri Shadrake na Meshake na Abednego. Bo barabwiye ati nimudapfukamira igishushanyo murajya mu muriro. Baravuga ati turaje mu bibazo, aho kugira ngo tuje mu byaha turaje mu bibazo, kuko hirya y'ibibazo hari Imana. Baremera baragira, ariko twebwe ntago twemera kuhungira mu bibazo, turimo guhungira mu byaha kugira ngo twiyorohereze. Ikintu cyose wenda wagerageza gukora, Imana yonyine aba ariyo wumva ko ishobora byose. Ubuzima bwose aho urimo kunyuramwo ni Imana ihindura amateka. Hari ijambo Imana yigeze kubwira Kuro, iramubwira ngo nzakenyuruza abami kugira ngo nkukenyeze. Niba uhari unkurikiye uri umukire, niba uri umukene, buri hari ijambo riba rimwe umukire yaryumva akababara, ariko umukene rikamubabaza, nako umukene rikamushimisha, kandi umukire yababaye. Ni ijambo rivuga ngo siko bizahora. Umukire mu bukire bw'umubyeyi ati siko bizahora, ararakara ati nzakena. Ariko nimba hari ikintu urushije abandi, zamugerageza gufashanya. Erega inzira byanyuzemwo biza ntabwo izibiye byananyuramwo binagenda. Nimba tunasenga, Bibiri tubwira ngo ikiruta byose tugiranire urukundo.
nimba usenga atarukundo ufite, niba uri ubuhanuzi atarukundo, niba uri pasiteri atarukundo, pasiteri umuririmbyi akaba mu rushengero bamwirukanye, umuririmbyi bakamwirukana mu nzu, pasiteri agendera muri vewiti, wagenda ngo pasiteri asengera njye banyirukanye mu nzu mbona amafaranga, akakurambikaho ibiganza. Pasiteri gukora ibyo ugasengera umuntu ashonje, wumva mu mutwe uri normal, ufite ubwenge buzima. Je umuntu ashonje sindamusengera, umuntu ashonje no ndamugura ikirahuri cy'amata yanze rigashira. Israel, turagushimiye cyane ku mwanya wawe waduhaye, twizera ko kandi hariho ideni ugiye udufitiye, ugiye udufitiye ideni, kandi twizere ko vuba cyane ugiye kuza kugira ugishira iryo deni, uradufitiye intahe kandi uzoyitubwira mu majambo yose. Nzagerageza, nzayivuga bitewe n'umwanya wanje muke, ako nzagerageza nzahaba, ariko abantu badukurikiye timuzaje munyicuza gusa ni byiza. Namwe mwakoze, ndabashimiye kuba mwanekerejeho, ari je mwahisemwo, n'abandi badukurikiye bafite intahe babasha kuza. Erega nta giteye isoni waragikoze, bigombe kuba yuko utagikoze uri umwe, hari n'abandi birimo kubaho. Yego rero nimunkenera nzongera mbitabe bitewe n'akanya kanje, nubwo mba niruka cyane, ariko ndahari ku bwanyu. Imana ibahe umugisha. Nawe iguhe umugisha, urakoze cyane. Turabashimiye namwe mwadukurikiranye, tuongera tubasaba ngo mukomeze kudukurikirana kandi mukora amajeme n'amapartage kugira ngo ibiganiro byacu bigiye ko mube mu bambere bo kubikurikirana. Kandi tunabasaba kandi ngo kumbure murafise umuntu muba mwifuza ko twobazanira, muse umuntu yobashingira intaye mukavuga ati uyu muntu turashaka kumubona, turahari ku bwanyu. Muzotwandikire muri commentaire mutubwire ati turashaka uyu muntu, muze mutuzanire. Nukuri tuzobikora cyane ko twababwiye ko ni mwege bashefu bacu, rero turizeye ko muzobikora nkuko mwama mubikora. Turabashimiye cyane, naho ubutaha.